Biyag Titaw. Naimbag nga oras ka, naragsak nga aldaw tayo amin. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode dito drama Abiyag Titao. Shout out mampay kani Julita Cortez, Josh Andre Baksa dita Tarlac, Alcatlin Umayas, and Joanne Rovilius dita Singapore. Kaya titain tayo nga ruden danggan ti episode 358. Dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Nanang, adda aramidin nyo ita. Awa, nanak ko. Apay ka de. Umay kayo man nga rod iti balay, takaduan nyo dagiti apo ko yun. Tadda pa panak. Kaano aya, ita ka din. Katuan na, ta ita ti irurwar ko. Ala, isarayon to'y balay yun, ta umay kayon iti balay. Agkuyog tayon, tani agdardarasak. Diyak pa'y nagarmusar, anak ko. Mga anak ko mapaibiit. Saanen, adda makan iti balay. Ijay kayon ton amangan. Darasan nyo ke ni aldawan. Aday ta, inruar ko aminan amurang mi kadagiti apo ko yo. Pakilabayon to dagita nanang, wan. Di kay madanagan, tatangdanan kayon to. Ay na, baybay ang manday tatangtangdan. Aglaba ak kadilatan nga uray awan tangdan ko, anak ko. Nasayaat ma, tamo yung asawan tikas na. Taawan mo't sabsabali, saan aya? Anak dakmat, tulong yung mutin akanyak nga anak yo. Ngam ikan kay tulat na, tapno awan may bagbagayo. Ay na, saan anak ko? Igatang bukit di itigatas dagiti apo ko. Numalpas kayo nga aglaba, agdalos kayo man dito'y balay tani. Diyak pa'y masangon tagdalos. Ay punasan yun to amin atawa kantay sirok ti lababo, kan paglutuan. Dalusan yun to man, nagrugi ngamin. Sige, anak ko. Pakikupin yun to dagitay malabaan nyo Isimpayon to dagiti badbado iti kabinet, tani naggulo. Kupinan nyo anaimbag, anya, nanang. Aginaw kayon to pa'y, tadyak na sangot inaginaw. Alawan, anak ko. Kung naktupay ka nga da kay dito'y balay damanang Sandra nanang. Napanak iji balay yung ngamawan tao. Isungay bati kun adya impadigo kasi daan nyo. Kinalubak iji lamisaan. Kastaya, anak ko. Ururayak ni manang mo, tawan pa'y laeng. Agawid ako man, ngamawan kadwa dagiti kakaanakam. Ni, malaman nga mawampay laang. Ha? Aguri kayo. Apay taima yo. Aggagatal samat. Ay, huwag nga rod. Kimaro nga rod, nagigamak iti sabon. Allergy na nga minti powder a sabon. Amo yung nga allergic kayo iti sabon. Nga mapi ang nagigam kayo pay laang. Nalipatak mo't nga rod, anak ko. Kan kapilitan, tanaglabaak ngamin. No kasta? Da kayo tinanglaba kadag itinagado asampay di tarwar? At dapay nagpupuskol nga ules? Wen, takaasimot di kabsat mo. Saan na masangot aglaba? Ay, Imbaon na kayo manan ni manangan. Ape atunggal ayaban na kayo. Nagado ti paparamid na. Di lamasyan mat kada kayo. Ala, baybay amo na nako. Tatulong kun kankwana. Taamumot nga awan asawa na. Kaasi damot kadagiti kakaanakam. Ay, grabe mat ni manang. Bakit kayon? Ngamno ibaon da kayo. Kung namatlan 20 taon nyo. Nagririgat dagiti ipaparamid na kada kayo. Anya pa'y tinaramid yo. Pinagdalos na kayo manan? Ay na, napigsaak pa'y mo't anak ko. Basit laaba nagdagita. Amang ano pinagkarpintero na kayo pa'y. Nagbagbagkat kayo manan itinagdadagsunan. Saan mo't, Nelia? Naglaba aklaeng ka nagdalos. Ay, nakakaasi kayon. Bakit kayon ng baon-baonan na kayo pala ni manang? Di lamasyan mo't kada kayo. Pasensya kayo nanang, tani narabyanak. Ayan dagiti apo ko yung ay. Nakaturog da, nanak ko. Ay, kasano, agawid akon atan makaturturog akmutan. Nagluto kayo? Igawandak man pa'y iti kanak nanang.
Ay, mabiit lang nga ro anak ko. Ay wen, awan pa'y matlat maitid ko atang danyo anang kadwa kadagiti anak ko tani. Awan pa'y matkwartak nanang. Adda nang usarak iti kwartak. Ay na, baybay aman day tatangtangdan anak ko. Saanan amasapul day ta. Imbes nga itid mo kanyak, igatang mukit di iti masapsapul yo. Ay katagihaman nga rod ananang tani. Amo yung mati kasasaad ko. Agmay may saak amang bibiyag kadagiti anak ko. Tawan kat nga rod amada. Talaga ka di asaanan ang nagparparik na ti amada. Saan amang mangtad iti suporta? Pulos. In black nakpaykit din Iso ajak makuntakan ti loko lalaki. Ala, ano sa muna anak ko? Naimbag tula no dumakil dagiti anak mo. Uwinin anyak pa'y nga rod ngay. Ay, apay, agawid kayo pa'y lang, maturo kayon, taagluto kayo no parbangon. Ay na, agawid tainakmet pa kanon dagiti dingwon ijay balay. Uray ta si daglaeng met. Alam, makamu kayo nga rod. Igawandak pa'y nga rod iti kanak sakbay nga agawid kayo. Tainak pa'y agpulos. Nala, sumrek kayo nanang. Dito'y kayon balay amang rabi Tapno saan kayon nga agluto iji balay yo. At damat kit ditay kilaban anabati ijay anak ko. Linutok iti agsapa day jay. Ay na, kilabanan day jay. Ipakanyon to kay din iti dingwan nyo. Mayat mo lang no kaluto akanayon ti paunag yo. Alala, agtugaw kayo, tayo timplaan kayo iti kape yo. Ay na siya kung tagtimpla anak ko. Mataktak ka lang agtimpla. Basta agtugaw kay lakadi, di tananang, di kay tumakder. Tulungan ka nga rod ngaglo. Ay na, sana mabalin. Mabitla lutuan di si daan tayo, tanakaluto ako ni itiin na poy. Iso ngay nayaban kayo dito'y balay, tap nag-relax kayo. Bayan nyo apagserbian kayo, nanang. Agbuya kay kit di iti TV. Aguldag kayo dita sofa, no kayat yo, tap no makarelax kayo. Ay naapay nga ginainaw kay manditan, nanang. Pumanaw kay mandita. Basit mutlat yung mainawan anak ko. Basta pumanaw kayo dita. Siyak ditan. Kung nakmatandi kayo umay dito'y balay ngagtrabaho. Saan na tila aramidan nyo man? Ala, ingkay agbuyo iti TV di salas. Ay na, una yan ayak. Para ginaw lang, saan mo't anarigat at trabaho day ta? Basta ingkay ijayan. Makaungutak no ipilit yun si kayat yun, nanang. Adda kayo matgayam dito'y balay Danelia, nanang. Napanak iji balay yung nga maawan kayo ijay. Apay aya anak ko. Umayo ko makaduan dagiti apo ko yo, tain nakagtrabaho. Adda ngamin part-time job anastra ka. Kasta aya. Manang Sandra, no ayabam ni nanang iji balayo, sana tila ipapaaramid mo. Tani nakapsutan ni nanang. Tila ipapaaramid mo magkankwan. Ano kasi nga ayabam iji balayo, manang? Kat, anya itan no ibaon ko ni nanang. Saan mo't anarigat dagiti ipapaaramid ko kankwana? Narigat mo taglaba, manang. Sapay pasig nga ulas dagiti palpalabam kankwana. No siyak jaketa pagtrabahon ni nanang. Ultima ginaw ka jaki paramid kankwana. Ngamin, masya nakiti inata, manang. No si ka, naimbag kan ka, tada asawam akatulungam. Ngam siyak ngay, agmay may saak. Agpakalaing ka mangagsao iti kasta, Nelia. Ala, di kayon agrikyer nga agkapsat. Saan ko maaday tati pamkwatan ti saan nyo apag kinaawatan? Pangaasi yu anak ko. Agpakalaing day di Anelia. Kunamitlan isun ti inauna no agsasao. Awan respeto na kanyak amanang na. Ala, pasensya amon jay kapsat mo, anak ko. Di yu ikikan iti tawid day di Anelia, nanang. Ha? Di lang nagsaadan ti balay dati itudyokan kwa na. Anya? Siyak ti inauna. Iso asyak ti masurot, nanang. Agbingay kayo tagkabsat kayo mo, anak ko. Kaasimot di kabsat mo. Natangsit da di Anelia. Iso nga ikan nyo iti pagnakman na. Agpakalaing launay. Basta, no anya timbaga, iso titong palin nyo, nanang.
Jay laang nagsaadan ti balayda ti itidyokan kwa na. Kat amin amabati, siyak ti pangipanan nyo. Sigurado ka akayat nak, Alfred? Adaan nak ko. Saan akon abalasang? Juan Sandra, inaram ka nga ron. No saan ka akayat? Kayat ka, Sandra. No aklunan ka. Anya ti sumaro no aplanom? Agdin na ta. Di ta mabalintag kasar. Tamo mata kasado ak. Ngumkit di, nabayagan na nagsina kami. Sige nga rod, aklunan kan. Basta maipatag mo kumamat dagiti tanlong anak ko Wen, awan problema iti dayta. Kabagis, adamot lalaki ayaw awid ni Sandra iya balayda. Asino ngay dayday? Nobyo na? Ha? Kasta aya. Nay, jak amo dayta kabagis. Kaslasiga mag-alalaki dayday. Namidduan anakita. Napuno pa iti aritos jalapayag na. Pati bibigin agong na. Kar aritos. Anya, nay, asino ngay nga taday jay? Inkanto kitaan. Tapno maamuam kabagis. Mabay na ngagdamag kini Sandra. Tamangan no tagidaksen namanain. Kitag sakit tinakim na. Pamukon ti style day jay ng anak mo. Nagdumada talaga iti ugali kini Nelia. Adayo, anasing-singput ni Nelia akanakak. Asawak ni Alfred nanang. Apay, adda problema? Anya trabaho na ngay anak ko. Apay ay trabaho adagos ti damagan nyo. Wala, tapno matulungan na kamot. Amangan mo't no istambay. Agsapsapol iti panggadan na nanang. Nagagat ni Alfred. Nagagat nga agsapol iti trabaho na. Nagagat laang agsapaul. Awan magayam trabaho na. Agsapsapol nga rod. Makasapol to ka di. Danag yun aya. Amangan mo't no papakpakan laang kun ka. No kunam nga awan trabaho na anak ko. Hay, awan bibiyang yun iti dayta. Saan mo't ada kayo timang pakan no bilang laang? Siyak mo't nanang. Alawa mo't gayam titaga ni nanang mo, Sandra. Wala, dagada iti day di tatang mi. Tinawid damot laang kadaapong mi. No kasta, duha kayo lang amang tawid iti day jay. Wala, ngam kunak nga rod kininanang asyak aming timang tawid iti day jay. Ikan nalabas sit jay tangsit akabsat ko. Kat, anyat ko na ni nanang mo ay. Isakit na nga rod jay kabsat ko. Apay nga kasta. Adan sa amat paborito ng anak. Sapay napintas ti lokasyon ti dagayo dito. Nang inalakid din umaila ko. Ha? No kayat mo, agnegosyo ta dito lugar yo. Taigid ti kalasada ti dagayo. Agipatakdir ta iti grocery dito. Wano hardware. Kanda dumabay. Mabalin pa iti gasolinaan dito. Pangalaan tangay iti pagpunan ta, Alfred. Ila ako ta ti duma at hawid mo Mangibati tala iti pangipatakder ta iti negosyo ta. Mayatag. Ayunan niya. Masapul nga rod nga ado ti tawidat kininanang. Tapno matungpal ta ti arapaap na. Sandra, di ka madanagan. Tamakitinulong akit iday ta. Kita nanyamot ti maaramidak. Tapno si kalaang ti papanan dya sa nikwa ti inayo. Papanam kabagis. Inak kano ilutuan dagiti apo ko kini Sandra kabagis. Napan kano ngamin nagtrabaho. Apay, saan ang makaluto dyan nobyo na? At damat lay dyan balay damat maturog. Diyak mo basta kunanamot ang mapanak ije balay da. Ay na, bagbagaam ni Sandra kabagis. Inunglaw sa amot tunday dyan lalaki. Nakakaasi lang arudan amang bibiyag kadagiti talong anak na. Nagisang putpay lang iti lalaki apakanan na. Ay, wan nga road kabagis. Kanayon kumot abagbagaan di anak ko. Ngam kanayon nakmat akontraan. Talaga sukir da ya Sandra. Iso akas dya tinagbambanagan na. Tanasukir mo ngamin. Ay, wan nga road Sige kabagis. Labsan ka pa'y tanay aldawan. Sige kabagis.
Nanang, kunan ni Sandra, pakilabayo kanu dagitoy. Ha? Yan, agdalos kayo kanu dito'y balay, nanang. Ngem, aginayad kayo tapno sa anak maisturbo dito'y amat maturog. Napuyat ang amin. Awan turturog ko'y dirabi. Ay, anyan day ta lalaki. Nagdakelan a karne. Ngem sadot samad. Ngem, apayakas jay dagiti mata na. Naglalabasit. Kasla ag piwis-piwis nga agsasaw. Manirisam na nga taday jay. Ay, naalikutag pa'y dagiti mata na no agsasaw. Ay, sabali tiriknak iti day tatao. Rumar kayo, di kayo naariwawa dito sila. Ne, ung-ungtan na mutin dagiti apukok. Katyo ti makaraman, ha? Ay sus, ayabak dagiti apukok. Sandra, anak ko, pasensyakan iti daytoy ang maibagakwan. Ngam addama di anadlaw ko iti nobyom. Ha? Apay, nanang? Awan aanusan na kadagiti anak mo. Bugbog kawan na mo't iti anak ko. Siya ti masaksaktahan no kasta ti aramiden na kadagiti anak mo. Style na laang tikas jay. Kasla agong unget ngam saan. Ay, kaslaawan na pintas amasakbayan nyo kadagiti anak mo iti sidong na anak ko. Kasla padagsen pa'y kitdi No diyo kayat ni Alfred amanugang. Saan laang? Adda ngamin paborito yu amanugang. Saan akasta, anak ko? Ibagbagak laang ti kapaliiwang. Taparamot laang iti pagimbagan nyo nga agiina. Huston, nauray ka sa no ti panang padakasyokin ni Alfred. Ay ayataklata. Ay na, kunak tumot nga minasan at tilar aramiden nyo ije balay damanang. Anya ngay aguyak kayon. Ay, agimbagak mo't laang. Basit lang nga uyak dayto eh. Ay, naglaba kayo man nga minan itinakad, ado. Kuna ni Uncle Rudy. Saan kayo na mapan ije balay damanang Maparigat kayo lang iti trabaho ijay. Umay kayo pa'y lagnad ije balay tapno maasikaso kayo anaimbag. Kasano, dagiti dingwan ko dito ibalay, anak ko. Ay na, umay kunto pa kanan idan. Basta agnad kayo pala ije balay. Mayat kayo man, wano saan. Nangalaam iti karbangam amang ipaidam kininanang Nelia. Paumayam mat ije balay Agpaimbag pay. Aguyak ngamin, manang. Amangan no kumaro tirikrik na nanumapan ijay. Takanayon mo matapaglabaan. Baketen ni nanang? Pag ginanaan ta kuman, saan ta napagtrabahuan? Talaga asip-sip ka. Kayat mo ti agpalakas kininanang. Tapno si kalaang ti pangtadan na iti tawidan takan kwa na. Ni, awan kinapudno dagitang ipagpagamanang. Atap mo lahang dayta. Basta siyak, concern nak iti salon at ni nanang. Iso pasensyakan, no jak palubusan amapan iji balayo. Magandang kang aminan, Sandra. Mabiit lang masulbar ti parikot mo. No manugot ka iti bagbagak. Idispat sa rakonday jakapsat mo. Ay, wunan Alfred. Tapno awanin ka inagaw ko iti atensyon ti inami. Ken awan ka inagaw ko iti sanikwa amapanawan ni nanang. Kasta Ken, kaano ti panangiwayat tayo amin? Tulungan na ka. Duwata amang iwayat iti amin. Tap, amangan numarigatanak. No sisak lang. Agtinulong ta, Sandra. Planuan ta na imbag ti amin. Alam, agaramat tayo ti kastoy. Tap, no maiwayat ang ti plano ta. Nangalaam iti kwartam negat-gatang mo iti may parit nga agas. Diskartig daytan, Sandra. Malan, agawam. Tap, no marugyan tan ti plano ta. Sige, makaamu ka nga ron, Alfred. Ni manang Sandra ti umawawag. Apay nga ta. Hello, manang? Hello, Nelia. O may kakumadagos dito'y balay. Itaray tayo ospital ti anak ko. Ha? Apay, manang? Nangato ti gurigur na. Awan ngamin ni Alfred. Sika lang ti amo kapag patulungan.
Sige nga, Rod. Mga yabak itilugan. Saanan? Ada ni nayabakalugan na niya. Darasam ko ma. Di mo ikuyog nila kay mo, ha? Si kalatan to umay. Sige nga, Rod, manang. Umaya ka dagos. Ni, ada kamit kaya manong Alfred. Kuna ni manang awan ka. Ayan ti ka nakak. Sumrag ka, Dagos. Tayo sarap dirito. Ba't anak? Anya tararamidam? Di bakalan. Mayang Sandra! Tulungan na! Para Ramon! Darasan! Uwan ang Fred. Sa balitin na palag ko. Di tata yun! Tulong! Jacqueline, pagaro pa may turad na kapagaramitan itikas titikabsat ko, nanang. Ay na, anak ko, aya. Naimbag ka nakataray ka. Mabutangag. Ala, sana bali. Tatiniliw idan nagiti pulis. Nagdakas gayam ti plano day di Sandra kan tinobyo na. Managing bubukod na. Nanang, pakawanin da ko ma. Nilya ading ko. Latingitag Sandra. Ngam saan arab-rabak ti inaramid jo itinobyo. Kan naduktalan dapay nga agar aramat kayo gayam iti may parit nga agas. Pagbababaw yung tinaramid ko, nanang. Nelia. Nagsakit lang amin na panunutan, manang. Kabsat na, nga may turid na gaya mapagaramidan ni Tidakas. Pakawanin na kumaading ko. Pagbababaw yak day chay. Nanang, didak ko man idarong. Kunak man no patpat gandak. Amom no kasano ti panangipatagkukan ka. Nga oray saan ka nagtaod kanya, Sandra. Anyat kayat yung asawan, nanang. Diyak kumakayat nga ibagatipod na. Nga mapilitan nakitan. Ngamin, dandani pinatay mo tipod no nga anak ko, anin Elia. Nanang, diyo ko naan nga ampun ni Manang Sandra. Wan, maladaga pa'y laang idiimpaampun da kada kami iti da iti amam. Inan-anusak ti ugalim, Sandra. Ngam iti kasjay nga inaramid mo. Latigita. Ngam masapol nga ikarom dito ipagbalutan tinagpasulam. Nanang, apoy adi yung imbagbaga dayta. Ulitak, diyak kuman ibagamay sa kang ampon. Ngam mapilitan ak, Sandra. Iso apasensya kan. Diyos ko. Kaslama konsensya ak anang ipabalod kini Sandra, kabagis. Ay, san? Awan tirumbang, baka konsensya am kabagis. Say naramid mo lang tirumbang. Maasyanak ngamin kadagiti apo ko. Adda ni Nelia, amang tulong kadagiti kaanakan na. Gusto lang tinaramid niyo. Tapno dapagnakman na. Hindi pa lang amin nga ibagbagakang nga. Nga ipudnom ti ginatao ni Sandra. Tabarang agbain. Di mo ba't kaya? Manong. Malala. Awan ti rumba nga pagsangitam kabagis. Tasaanan alimpyo ti panagpampanunot ni Sandra. Gapo iti naramid na. Kasjay, ti rumbang kadakwada iti nobyo na. Tawan asida. Di may palubos ang masabidungan ti panunot mo gapulaang iti bukod mo apagimbagan. Pagtalinaadan ti kinasaya at iti kaunggan tapnaawan to ti pagbabawyan. Alagagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama.
Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Hello, adtoy manan tigayem yo amang kablao kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw yo amin. Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti baro manan na drama, makablao man pa ni Eva Dayos, Julie Obras dita Saudi Arabia, kani Larry Pulido dita Hong Kong. Kaya ti tayong tengarudendenggan ti episode 359. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agyaman nak, tay manugot kang agkita tayo di dito yung restaurant. Sylvia. Awan ang yaman na, Lauro. Nagkariak ngagkita ta ita. Naka-order ka ka din. Juan, urayan talahang ta iluto da kanupay. Kaslan naliday ka. Ada ka diti pareko? Kuwang amin, Lauro. Naibusan ti intad mo akwarta idi na palabas alawas. Awanin gastusak. Day talaga, yam. Di ka madunagan. Ikan kay ti kwarta inton madamdama. Agyaman naklaunay, Lauro. Nukasapulong ti kwarta. Di ka gad-gad nga masidag kanya. Saan aparikot ti kwarta kanya? Awan samot ni nanang mo dito'y balayaw jaw siya po. Adda ka di napanan na. Itay pelas dos iti malamarimwar. Ngam aging gaita. Saan pa nagawid, Lola? Sa dino tinapanan na ya. Tsak amo, Lola. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Basta ti kunana, kat uray klatan. Apay, ada ka di masapol yukin kwa na, Lola? Adda ko may paramit ko kang kwa na. Tangdanak mo day. Kasaritak to ni nanang, Lola. No bilang takayat na. Ibagam tag text kanya ka. Di na ngamin replyan dagiti text ko kang kwa na kat. Wano saan, umaylangan ni Jebalay tag sarita kami anya. Wan, Lola. Ibagak to ni nanang inton sumangpait. Nanang, narabyan ka mo. Wan, tanag-date kami ngamin itinobyo. No kasta? Adagaya mo nobyom, nanang? Wan, bak nang day jay. No kasta? Saan na masapol nga agtrabaho ta, nanang? Saanan kabailan na nga itid ti masapsapol ta. Ay ungayam, adati in-take out ko amakan para kan ka. Madlaw ang naggapo itinginginain na restaurant day ta, nanang? Wan siyempre, kas na ko nakitay, bak nang tinobyok. Saan tan aparikot ti kwarta, anak ko? Kasaritam to nga rod ni Lola, nanang. Imay ngamin itay. Kitsalsalod-sudan na, no kahit mo ti patangdanan ken kwa na. Tada ko makano ipaaramid na ken ka. Saanin iti anya pa'y laaga po amakipurdiya da tao. Kat adamot ten timang suporta ka data. Oh, kita am ti wallet ko. Adumanin ti kargana. Ha? Aywan, nanang. Anya ti kayat mo merienda, Mari Eden? Ne, libre na kaya Mari Silvia. Wan, siyak ti makamo. Ne, adda nga rod pagbayad mo. Adda ilibre ka ayan no awan kwarta. Kita am ti wallet ko. Adu ti kargana. Ne. Ala, nagadumang hagpay sumare. Kas na di ka ngamin mamati kanyak, Mare. Nangalaam nga iti kasta kadakkel a kwartam. Secret. Ala, ang mga no nagtaod mo't iti dakas day ta kwarta. Di ka madanagan. Saan ko at inakaw ti kwarta anakitam. Intad dala ang kanya. Sigurado ka Wan, ala, ibagam ket dinoan niya ti kayat mo merienda ta ilibre ka. Agawa tani, adda pa'y papanak no madamdama. Nay, naimbagman ta nakaumay ka, Silvia ka nakan. Napan kayo kanumit ijay balay idirabi ko na ni Diyos, ante. Ay wan, anda ko mga rudi paramid ko kan kano kayat mau. Tangdanan ka. Pasensya kan, ante. Ngamjak masango ti makipurdiya ita. Ay, kastaya. Ni Mari Eden, ante. Amangan no kayat na day dyan. Ay,
Adda nga ta di ta balay da. Wen, auntie, adna. Pasensya kayon tamanipod ita. Awanin planok ang makipurdiya pa'y. Si kaman ti purdiya, Eden, balasang kaw. Agdala ko maipadalos ko kahit. Ay ka, wala na. Mabalinta sa anak mo't abisi ita. Saan ka no mga minamasangon ni Silvia nakaanak ti makipurdiya? Ay na, kasano kat adon ti kwarta na day jak kumarek, nana? Ado ti kwarta na. Wala na. Impakita na ti wallet na kanya. Na, pangalaan na kumay ti kwarta na ngay. Kat saan mga agpaw-paw itjay ex na? Diyak mo, anana. Di namat kayat nga ibaga kanyak. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ada siguro mangmangtad iti kwarta na. Iso ang masaduta na makipurdiya. Agasem man, mare. Iti gayam sikat nga universidad ti pagadadalan ni Diyos nga anak mo. Ay, mare. Saan laang asikat, mare? Nanginapay ti matrikula ijay. Ay na, naimbag man ta masuportaram ti panagadal na. Nga oray nangina ti babayadan ijay. Ay, kat siyempre, mare. Adda ti kwarta kanya. Kat, anya nga ti kurso di anak mo? Engineering, mare. Ay, adan to nga rod, engineer nga anak mo, ano kwa? Ay, wala, mare. Agurayak laang iti manu atawan. Adamat tanti engineer ko. Ay na, naimbag ka pa'y, mare. Uri saan ka ngagtrabaho kat mapagadal mo latta dya anak mo? Kasapulak ti kwarta, nanang. O sige, siya kun ti makaam mo, anak ko. Adapay ka di kwartam? Naibusan. Ngam siya kun ti mangipamuspusan iti dayt na. Di ka madalagan, anak ko. Basta say-saya atam ti panagadal mo, Wala nang. Di kay madanagan. Saan kumat abaybay ang ti panagadal ko? Awagak pa'y tinobyo. Dumawatak iti kwarta ken kuana. Tapno adda gastusan ta. Kasapulak ti kwarta iti kabitan na panawan, nanang. Agyaman na kiti oras mo, Silvia. Awan anyaman na, Lauro. At iti kwarta, adaw-dawatem. Sobrang samot da ito Awatemon, para kin ka talaga da itang amin. Inton maminsan tumanan, ha? Wen, i-text kan to, no kasano. Wano saan? Sikan to tag-text kan niya. Wan, agsaganak nga rudan. Tanaskan nga agawid na sakbay nga agalas 5. Mare, nakitak ti lalaki akadwam idi na minsan nga aldaw Lalaki? Adaya mo? Ni Lauro day jay, saan ka di? May sa kadagitibak ng akabaranggayan tayo. Shh! Tangiwat mo man mat, mare. Agpudno ka man, mare. Adda ka di relasyon nyo iti day siya, Lauro? No adda man relasyon ni, awanan bibiyang mo iti day na, mare. Ay, isuumot lagayam nga do ti kwartam, ha? Ay, kabit na kan samot day siya, baknang. Panunutam no anya ti kayat mo panunutan. Basta siya, pakaragsakak tar aramidan. Tinapatag, ado ti kwarta. Sa anak nga agrigriga, akaskan ka. Ala, kaano pa anang rugi ti relasyon nyo? Nabayag mat basita na. Apay, ada problemam iti relasyon mi kin ni Lauro, mare. Ay, kwa. Kasta talaga ti piyag. Rumbang lang nga agbalin tayo a praktikal ita a panawan. Grabe mat dayjay ako, mare. Manakibiyang. Sino, nanang? Dayjay amari Eden, umapal kanya kanak ko. Umapal ka data. Ngamin, oray sa anak nga agtrabaho, kat addalat ta kwartata. Mapagadal ka pa. Managapan mo't gayam ti gayim mo, nanang. Umapal talaga. Taaging gaita, kat agrigrigat latta. Iso asika, lalaingam, tapno makagraduar ka. O, kita ti anak ni Eden. Di na mapaadal iti sikat apagadalan. Iso nga apalan na ta. O, nanang. Mano abulan langan kitag turpusak matan.
Numapasamak dayta, di karkaron nga agprogreso ti biyag ta, anak ko. Ken nakarkaro nga apalan data dagiti kalugaran tayo. Numapasamak dayta nanang. Eden, balasang ko. Pudno aya din ang ngagkwasayang gusang. Ada kano karelasyon ni Silvia abak nang diti lugar tayaw. Ha? Ibagaman ti pudno kanyak balasang ko. Kwa nana. Pudno ka day. Uwan, nana. Amom no asino day ta alalakay? Ni kano Lauro. Nilangan Mari Silvia ti kasarita yun, nana. Diyak kaya ti makibiyang itibiyag na. Tamangan no panunutan namanan nga apalak. Sana nasaya at ti kastangar aramidem kaanakaan. Apaya kastamot ti bagbagayo, anti. Di pa nakirelasyon mo ken ni Lauro, Sana nasaya at amumot nga da asawa na. No si bibiyag lang dagiti dadakkel mo, sigurado alapdan da kay ti kastangar aramidem. Ay na anti aya, practical ti biyag itan. Di bali akabit da tao, tinapatag, ket adda ti magastos a kwarta. Anya, ay una yan, proud ka pa iti kastangay bagbagam. Ay wana ante, proudak iti bagi, ngamin, inayat nak ti may sa abak nang. Ha? Nga mabalin ka di ante, no imay kayo tapno sermonan daklaan, mabalin yun ti pumanaw. Saan ko nga obligasyon ti agpalawag ka na kayo? Ay nakaanak ka, nagpanunot ka na imbag. Tano maamuan ta asawa ni Lauro dayta, ang mga ano niya taramidin na. Saan kumapay mat nga ita, ante? Di na kumapay maamuan, tani, agad-adal pay lang ang di anak ko. O madani matkit din ati graduation na, ngam kasapulan mi pay ti kwarta. Aniya? Hello, Lauro? Nakaawag ka may. Adal ka di masapul mo. Kasapulak ti kwarta. Manuti ka sa pula maya. Sika, numanuti ka ba alam nga itad? O sige. Kita tangaron iti sigon at ambayan tayo ton rabi. O sige, bye. Silvia Mare, agdinamagan dito'y lugar tayo ti maipapan kada kayo ni Lauro. Awan bibiyang ko, di uray pa'y maamuan tintero asa nga lubungan. Kaasimot ni Josh nga anak mo, amangan numabuli. Nalaing ataot ni anak ko, Mare. Saan abas na agpa-apekto day dyan? Ay na Mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Amom si ka Eden, talaga kontrabida ka. Amo ka, umapal kayo kanya, gaputa uray kastuya, ado ti kwarta. Saan akas iti daduma dita, legal da nga agpaiso nga asawa, ngam agrigrig at damat. Nakagradwar kamot laangan anak ko. At damot laangan anak ko nga engineer. No sana po kada kayo nanang. Saan ka makaturupos iti panagadal ko? Anya nga yan ti plano, manak ko. Agtrabaho ka bayatan ti panag-review. Agbordig samak. Kat no makapasaak, makaalak to ni ti lisensyak. Aywan, mayat day ta plano, manak ko. Mabalin yun asinaan ni Tata Lauro nanang. Kasta talaga ti plano, kanak ko. Saan tan akasapulan ti kwartana. Pangaasim ta sardengan na kami, Lauro. Anya? Jakon kaya't nagbalin akabit. Saan ka nakasapulan? Itata nakaturuposan ti anak mo. Kastamatan ti ibagam. Ulitak, jak kaya't nagbalin akabit. Kaya't kun nga urnusan ti biyag ko. Nukas tangaron, isublim ti kwarta ngayon inted ko king kaide. Itian niya aga po. Nabayadak mo't dagiti inted mo a kwarta. Saanen amasapul abin-sabinsaak nga ibaga dagiti imbay-bayad ko kan ka. Ha? Agawit kan. Pangaasim tadi kan umay dito'y balay. Amangan noan niya pa'y ti maaramid ti anak ko kan ka.
Numasangpetan na ka dito'y balay. Ada sorpresak para kada kayo, nanang. Anya day ta, anak ko. Nakapasa ako ni ti board exam. Ha? Ay na, congrats anak ko. Ay na, umapanlakit di dagiti kalugaran tayo. Nagparami da kiti tarpulin, nanang. Iso ti display iti sangwanan ti balay. Una, tapno makita dagiti lumablamas. Ken maamuan da amay sakan nga engineer, anak ko. Motor mo ka diti insangpet mo, anak ko. Wan, nanang. Ay katmayat nga rod tadda service mo. Ay, wan, nanang. Amuyo ka di. Maditi pa nagkita da lola ko ni kan Auntie Eden. Idi nakita dang adda motor ko. Anya kumapay. Umapal damanin iso akas na. Dahito'y balay ti sumaruno ayor nungak, nanang. Yan tangay adamot ang trabaho. Agi patakdir tayo ti dakkala balay ta. Tapno ad-addang umapal lagi ti managapal at tao. Tay balay akas la mansyon ko, maanak ko. Mabalin mo at, nanang. Napintas to ti disenyo na. Tasyak ti mang plano iti balay ta. Ay na, magagaran akon nga agnaed iti dakkel ken napintas ang balay, anak ko. Agrubat ka din, anak ko. O, nanang. Marabyanak tong agawid. Sa dino ti papanamayan? Berti ti gayem ko, nanang. Agpa-night swimming ka, no? Ana, awan parikot no may papan iti day taabanag. Saan ka lapdan, tapno makarelax ka man. Agyamanak, nanang. Di ka madanagan. Adda motor ko pag service ko. Saan ka maturog ijay? Alaam-laangan ti duplicate ti susi ti balay. Taamangan no jak mapuutan ti isa sangpet mo. Wen, nanang. Ay, asino mat day ito nga awag. Amuna apan naturog. Umaw-awag kitin. Hello, asino day ito eh? Hello, madam. Ha? Asino day ito eh? Madam, anak yung katitagnagan iti Diyos. Juan, apay ka di. Nadisgrasya ta anak yung, ma'am. Anya? Saan? Saan napod na dayta? Sa dinutayan na? Diyos, anak ko. Apay ngayong bati nakmat na. Nakakaasimot anak mo ka, anakan. Ay, kasano ka itan ngay. Diyak ka mo, auntie. Diyak kon mapagsusurot ti panunod ko. Diyak pulos ni namnama mapasamag ti gasto eh. Ay, anyati ko na dagiti nag-imbestiga ngay. Nakainom ka no ni Josh? O, auntie. Nakainom talaga po iti birth yan. Ay, una yun. Tigas-gasat anak mo. Kaano lang nga naggraduar ngam natay matan. No amok lakas tayo ti mapasamag. Diyak ko mapinalubusan ti anak ko. Nala, agbalin ka kumaan na tingker ka anakan. Masapul asarang temdag iti apan nubok iti biyag mo. Anya ngayon ti planom ita, Mare Silvia? Diyak pa'y amo, Mare. Diyak makapagpanunot, anay mag. Aging ita. Diyak maaklon ti kaawanan ti kakaiso ng anak ko. Amo ka na sakit para kan ka tinapasamak. Ngam patib karam ti pakinakam mo, Mare. Diyak amuno kasano amang rugi akmanan. Aywan, agsapsapol iti dishwasher ti gayim ko. Amang ano kaya't mo tagaplay ijay? Sa anak pa'y anak kasagana nga agtrabaho, Mare. May mayat mutlaeng, no adda pa ka kumikumam. Tapno saan ka amaburyong dito'y balay mo. O anya, kaya't mo tawagak di gayam ko? Ala, sikat ti makaam mo, Eden. Diyos ko, adtoyak ita dito'y simbahan. Tapno umay agdayaw, kanagkid daw iti pamakawan mo kanya. Gapo iti nagpasulak iti kalabas.
Pakawanan na ko, Diyos ko. Gapo iti panaki kamalalak. Kan iti kinalastog ko iti kalawas. Ikarik adyan kun ulitan da itiyay ngayon aramid ko. Kat agbababawi akon. Kat agyamanak. Tainik kanak pa'y iti gundaway ko ngagbalbaliw. Daiting arod ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Rumara kundi ti simbahan. Adumat latagayam ti umay agkararag dito iti kastoy nga oras. Aguray ka. Tinaka-wheelchair iti ruwar ti simbahan. Kasla mairupa ka. Silvia, kumusta ka na? Lauro, kunaktupay kat asika. Naka-wheelchair ka matan. Wen, tanakapsut akon. Manipod na atakeak. Anya? Imay kakadimet nagkararag. Wen, Lauro. Imay kamet nagkidaw iti pamakawan ni Tiapo akas kanyak. Wen, Lauro. Agpada ta. Kanayon nak nga umay dito simbahan. Kanuray na daki di balay. Kanayon di pa nagkidaw ko iti pamakawan ti Diyos. Gapu iti nagbasulak iti kalabas. Wen, Lauro. Kat agyaman ta iti Diyos. Tainik ka na tapay iti gundaway tangag balbaliw. Kat asino nga ruti katguam. Jaya pukok. Iso timang koy-kuyog kanyak. Nakapsut mo't tanda asawak. Iso nga dalaang mati balay. Sige nga rod, Lauro. Panawan ka na. Kat pagyamanak mat ti aduan ay tultulong mo kanyak iti kalabas. No pa'y basol day dyan nga inaramit ta. Pagyamanak latta dagiti na itultulong mo kada kami nga agina. Naimim nas dagbyag, no pasiga kinasaya at ti maiwayat. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan day tanga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Kada kayo amin, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, makablaawang pa ni Abigail Castelo, dita Hong Kong, Elena Uligo, dita Balawan, La Union, kan Gabay Josephine, dita Tarlac. Kaya titayntay nga rudendenggan ti episode 360. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Anak, nasaysaya at latamot nurumor ka dito isilid mo. Madino kanayon kalatan nga agkulkulong anak ko. Kitaam, uray kala pumuspusyawan, tadi ka ngamin rumrumwar. Apay, pampanunutom ka di pay laang ni Carl. Ay, awanan iti panunot ko day siya alalaki nanang. Kan may saan nga iso ti pampanunutak? Kasla kayat ko lati agaliwaksay. Umadayo akpay laang. Sika anak ko, noan niya ti ammo mapagsayaatan. Sana bale, ta-online mo ti trabaho. Di kalapdan, taamok akabailamon ti bakim. Aramidem noan niya ti pakalagan ang tirik naman ako. Agyaman nakitiki naman nakaawat yun, nanang. Ngam, damag ko nga agkasar ka nun ni Carl. O, nanang. Ay, nalapit talaga nabirukan ng ti babae akap-kap na kan na.
Naklon kumatkit din asa na siyak ti babae para kan kuana. Tano siyak man bilang. Saan ko maanatuukan amang ururay kanyak? Ala, anak ko. Talaga siguro asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Kita no anya da ito'y nakasobre nga nyawat ti kaaruba, anak ko. Para ken kakanumo da ito'y. Gaputawan makita da tao dito'y balay, imbati da kanu dita kaaruba. Ni, anya ngay da ito'y. Kita man? Ni, wedding invitation mat nanang. Asino ti agkasar? Ha? Da Carl kan tinobya na nanang. Ay, no siyak lamay sa. Nasaysaya at siguro no di kan dumaray iti kalaysada, anak ko. Amangan no ad-ad da masakitan ka. Iso nga ro da pampanunutak kumati umadayo pa'y lahaan. Sakbay adumtang ti kalaysada nanang. Ngam, jakmat kayat nga ibagada ajak pa'y nakamove on. Kat, apay, nakamove on kan ay talaga, anak ko. Naklon kung tigasat ko kan ni Carl nanang. Tijak la maikari kat no kabailak pa'y nga tatagtalak manan iti sabali a lalaki. Agyaman na, tadimar ay ka iti kasarmikin ni Carl, Vina. Kunakit di ano, di ka makadaray. Kinapod no na, kayat ka ngamin ama-am-am mo. Kasta ka di. Napintas dito ang babae. Iso siguro na in love ni Carl kan kuana. Apay akaslawan mo't mariknak agura kan kuana. Nalagaan mo tirik na kiti dahito ang babae. Oh my God, ijay sangot ti pagtugawam. Ay, kwa, oray saanan. Dito yaklatan likod nga ang tugaw. Diyak ngamin kayat nga adama ko na dagiti makaamam mo kada kami ka ni Carl. No apay nga adak dito eh. Amangan kit din no atapan da nga umayak mangriribok. Ha? Ay, sige nga Rod, panawan ka pa'y nga Rod dito eh. Kunak ajak agsangit. Ngamjak matlat na magawidan tirik na kabayatan ti panang buyak iti kalay sa na Jeren kan Carl. Tinasaya at agawid ako na. Jak kabakalanan ti kastya marikriknak. Excuse me, miss, ato iti tissue. Amang ano ka sa pula? Ay, no thanks. Sige, panawan ka na. Mabitlaan, miss. Ha? Okay ka kadilaan? When? Sige, tagawid ako. Mabalin ka din nga urayan tabit amalpas ti kasar. Tay tulod ka nga gawid. Ha? Ayun gaya. Siyak ni Jetro. Kapsat ko tinobya. Ni Jeren. Kasingin ko. Anya? Saan dang agkaingingas? Ngam, nataar da ito alalaki. Natangos ti agong na. Ay, sige, mapanakon. Miss, mabitlaan. Nas ka na makapanawa kadagos dito eh. Saan narumba nga mamamunak da ito alalaki? Unay matapan na kairanrananan. Nagado ti mabalin ko ang mamam mo. Ngam jay pa'y kabsat ti babae anang isukatan ni Carl kanyak. Si Kavina, at da ilimlimad mo kanya-kanya. Sino tayo gwapo alalaki ang naggapo dito? Sino alalaki? Katno si Kapila ang tibisita kita nga aldaw. Katno da nadanunak akot siya dita paraangan nyo itay. Pasaray kumita mo't dito'y balayo di driver. Kunak nga ron no naggapo dito'y dayay. Ha? Anyat lang ana. Dak matan na iropaan na imbag. Ay, sa nga ili siguro ti kaaruba Ngumapay. Bawal ka di ba yung laeng? No, da sumarong karkeng ka? Nagkasaren ta ex mo. Lipate mo dayay. Kunakmat ngamin ken ka, ano di mo kaya ti Pinoy,
Itry mo mati afam. Nagtalna ka man, Mario. Awan pa iti panunot ko dayta. Ngam numadaan kay ti gundaway, padasa mat sayang mat dayta matres mo, nagkuribat-bat laang. Anya? Sika talaga. Apay, naggapuam Jetro. Manipod nagawid ka naggapoy kay Dubai. Di ka matan makaid na dito'y balay. Di talaheng. Andala sinarong kara. Apay ang dasawam. Diyak mat makit-kita tunggal at dahak dito'y balay. Ay na, among mat a super busy ni bayong mo. Adoon ay ti pakakumikuman na iti trabaho na. Ayun. Among ka di dayto'y ababae. Kita. Anyan? Pasigmat nga stolen siya't dagito'y aladawan. Awan ka diti nasaysaya at apan nakaala na. Naghatapot ngamin. Ultimo nagan na. Diyak na amuan. Ngam amu kunti ayan ti balay da. Sinarong ka, Ramon? Sanpay. Nagtali na edak lang iti kalsada. Aguray ka. Kasla mabigbig ko daytoy Juan, iso daytoy. Ha? Asino Jeren? Ni Vina dayta. Tay ex-girlfriend ni Carl. Anya? Si kakadi tinangawis kin kwa na iti mismo akasaryo kin ni Carl? Wano ni Carl tinangawis? Siya, Jetro. Masiguradong nga taan na kamubunin? Kasla okay lang ang matkan kwa na ti amin. Tamayat matijar na idiinasit ka. Nga ta, Jeren? Oh, kasla masyanak pa iti dayjay babae. Diyak amu ti sawa. Naimbag nga oras mo, miss. Ha? Sika? Anyat masapul mo? Kahit ka kumasarong karan. Sige. Sumrat ka. Thank you. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanan. Diya ka muna niya tigagaram. Ngam pasensyakan. Itapay laang. Ununaan kan. Diya kaya tamang namnama ka kanyak. Amumot siguro na asino akitibiyag ni Carl idi. Nga asawa itan ti kabsat mo. Diya kaya tapumaot pa iti panagam amuta. Umdasan da ito'y. Iso pasensyakan. Nga mabalin mo ti pumanaw. Anya? Sapay la kumatamaawatan nak. Diya kaya tilumda ang manangapukan ayat. Umdasan tay na minsan apan nakapasakit ko. Iso pumanaw ka kuman. Baliwak tungarot ti sumarungkar. Ket sapay la kuma. Tay ti sumaruno nga isa sarungkar ko. Ikanak matin iti gundaway ang makisaritay tinapaot ken ka. Kunakon ket. Isuday jay tay lalaki ang nakitak iding umararubayan. Malasin ko tay kutsena. Diyak matlapagan ano day jay. No bilang anda plano ng agaram kanyak. Awan namnaman na. Makapauma pa'y kit din ti makirelasyon na daduma. Aday ta ka manan ako nak. Bitter ka manan. Iraman mo manan ti amin na lalakin. Kung namat lang nakabasol amin ang lalaki kan. Ay, basta. Akat anyat gagaram. Umarta man kit di. Awan nga min kadwak. Inta agpasalon. Ilibre ka. Nagsayaatan? Nakakuta kan sakit di Launay Sayang laeng. Tadyak na abutan ni Mr. Pogi. Kadwata ko maarumwar. Ngam, amom ka di akabsat ni Jeren day dya Jetro? Sino nga Jeren? Tay asawa ni Carl. Oh? Really? Una yan ang panakiraranan na. So what? Sumpatang kid din Ipakita man nakamove on kan. Binastad ko pa yan Anya? Ay, sama palin Bawyam. Ay na, saanan. Itan niya kumaga po. Kanpat siya ka saanan nga agsubli day jay.
Adak man nana. Naimbag nga oras yo. Si kamot gayam Barok, umunag ka. Agyaman ak nana. Aywan, awatan nyo dahito basita sagot ko kada kayo. Oh. Agyaman ka Barok. Aguray ka ayabak ni Vina. No busy ni Vina, uray saan yun nga yaban nana. Di magasaklaing ta kumusta ko ma. Barok, paspasin siya am kumalatan tay anak ko. Nasingpet ni Vina nga anak ko. Napasakitan lang amin, iso akas jay. Kas lakagura na amin alalaki. Mauwatak nana, di kayag danag. Ada nag-message request kanya. Sino nga tada ito? I-open ko man. Mabalin ti makigayem. Siyak ni Jethro. Sikat ay gayem ni Vina. Saan? Ala, tayo gar-arong kini Vina da ito Replya ka dagos. Sure, kunak. Anday ta, naisend kon. Ha? Ala, umawagan. Hello? Hello? Kumusta? Siya ka ni Jethro. Amok agayim na kanibina. Tasi katika na yun ang makikita kakadkaduan ng kadagiti pupos na aladawan na iti Facebook. Ay, when? Siya nga rod. Mabaling ka diti makisinaraken ka? Sure. Sa dino ti kahit mapagsarakan ta. Iba ka man dagos. Ay na, kaslalang adda ka dit kong artista. Nagwapo ka gaya magpaiso Jethro. Ay na, naggasa to ni Vina. Saan mo Mario? Ay na, Mars, latan ko ng kanyak Jethro. Oo na, Mars. Sigurado saan nga mo ni Vina ti panagkita ta Jethro. Wano, imbagam. Saan pa'y? Ngam awan mo daga sa panggap ko. Kahit ko kumaam-am mo anay bagjagayim mo. Ngam sana kamay ka ni Tigundaway. Ha? Talaga ka di ako sunadam jagayim ko? Wan Mars, panagkunam ka di katawa na talaga tinamnama kain ko na? Di ka mapukawan ni tinamnama. Adayuan nagugwapo ka nga amang te ex na anang gulib kain ko na. Ngam damag ko, bayaw mo sa kano ti ex na. Putno day ta Mars. Okay. Ngam di ka mapukawan ni tinamnama ko nakmanen. Tulungan ka. Ay na, siya ti masayangan no paluspusan na kapailang ti kayem ko. Anyat aramiden ta dito restaurant. Ay nagat mangan anya ka kadi. Amumet nga pangalan to enta. Amok ngam itay pala nakatugaw ta dito Di ka matla agorderan iti kananta. Kataguray ka ngamin Ay, atay tagaya man. Ha? Ni Jethro mati sumungan. Anda pa'y igam na asabong. Sige, Vina, panawan ka pa'y wan. Enjoy your date. Don't worry, nasingpot ni Jethro. Hoy, bakla! Dinak panawan! Mario! Ay, nagloko na. Vina, please. Ikan na kumawat iti kundaway ang makisiningad ka. Pangasim. Ay, di ka di mabain, Jethro? Datan tikit kita ang dagiti tattao. Di na karupanawan. Awanda ka sa panggap ko ka. Mangantalaang met. Kat, kinutsabang pa ni bakla. Day talaang tamo ka pamusbusan. Nag-atap ka ngamin. Aywan, sabong para ka. Idisumlat taditan. Aday ton the waiter. Iyag na nagiti in-order ko taraon. Agyaman na ka. Tasaan na ka pinagkadkadan ita. Nakaragrag sa agak. Ala, mangantaro din. Tapno makaawid tamatan. Ulitak Jethro.
No agaram ka kanyak, bastad ka na dagos. Vina, Agpapada kayo matla nga lalaki. Amok tumot lang nga aramidam tumot ti kasi tinaramid ti ex ko. di ka kumamutag sa iti kasta, Vina. Saan kami ngagpapada lalaki? Saan nga amin kas iti ex mo? Napudno ti panagayat ko ken ka. Basta lipato mo day tarik nam kanyak, Jetro. Sorry at talaga. Ayan, dinalaing asawam, Jeren. Ay? Api ni Carl. Kan api ang nabartak ka. Basol dya sawam. No, apa yakas jeti ex na ita. Gabuti panang pasakit na kin ni Vina. Kaguramat ni Vina ti amin na lalaki. Kat karamanak ditan. Ha? Agayatak kin ni Vina. Gamday tatagbalbalin na to bang. Awalan panagtalag na iti lalaki. Gapo iti asawam. Tinasaya at ingka maturo. Parwaram ta asawam ko na! Kag ko makasalita! Apay ka di bayaw? Anyat problema? Agdamag ka pa'y langat! Jetro! Anya ka kadi? Apay adinanog mo ti asawa. Kasta tirumbanggan ko na. Sige! Lumaban ka bayaw! Lumaban ka! Vina, anak ko. Ni Carl ka di tayo nagkapo dito yung balay. Di ka pampanaw na alukan. Ay, nanang. Apay nga may dito eh. Imay nagkid daw iti pamakawan. Ne, apay nga italaang. Idi pa'y kumaa. Ay, nga rod Ngambayan yon. Tinapatag. Nakapagkid daw lat ta iti pamakawan. At least, limag-anan ti barukong ko. Ngam apay nga itadamot black ay na. Jakon dinamag no nakaalaan na iti dayjay nanang. Ngam may salang ti may bagak. Gunggunana. Ah, Hello, Jeren? Nakawag ka mat? Vina, please. Sika na ang ti amok ang makatulong kanya. Ha? Apay ka di? Mabalin ka di ang sika ti makisalita iti kapsat ko. Asar dengan na kuman asid-sidiran ni Carl. Dinisuan na pa eh. Kadyak kaya't amaulit pa'y dayjay. Masikugak pa yan. Kadyak kumakayat ti ma-stress. Amo kasi ka na ang tidanggan ni Jetro. Ay, excuse me ha? Lobat gaya man ti cellphone ko. Sige, bye. Apay asyak ti pagkidawan na ititulong. Anya ko matibibiyang ko dita. Apay akinabil ni Jetro ni Carl. Iti anya agapo. Ay, tinasaya at awagak man ni Jetro. Ibagak man ngagkita kami. Apay nga raramidam ka ni Carl ti kasya, Jetro. Panunutom kumamat ti kabsat mo. Masikog. Isu ti ad-adda masaksakitan iti kasta nga raramidam. Kahit kulaang nga ikan iti pagnakmaday jata. Kapo iti panang dadaan na iti panagtalak mo iti lalaki. Yak man na ang mandaan mo iti kundaway ang makastrak di tapusom. Ay ayatan ka, Vina. Jak maklon aga po iti naramid day jakar. May ramraman ak agurguraam. Jetro? Di mo kati marik na. Kurang kanipay amin ngay naramid ko. Tapno mayat naklaang, Vina. Sa anak pa'y anak kasagana. Kabailak mataguray. Uray aguray ak iti mabayag. Basta ikan na kiti namnama. Agyamanak, Vina. Kinunakmat kan ka asi ka na ang tidenggan ti kapsat ko. Ita, mas natalinayan ti panunot ko. Kat agyamanak, kan no pa'y naladawan ti panagkidaw ko kan ka iti pamakawan. Agpakawanak lat na, gapo iti inaramid ni Carl kan ka.
Napalabasan lagi, Chay. Di mon panunutan. Ipamay-samkit dito atensyon mo iti pamilyam. Sapay dakkel gaya man ti tiyan mo. Wan nga rod, umadanin ti panagpasnay ko. Vina, nuad da pan nakaikari ti kapsat ko kan ka. Pagyamanak, ngamin, talagang agayat ti kapsat ko kan ka. Patyak adi na kantupal daangan day jay. Nagayat mo't idin ti kapsat ko, ngam insukat da. Ngam patyak adi nanto iparik na kan ka ti sakit tinarik na idi. Ha? No kasta? Damat nagdalanan ni Jetro iti kalabas? Ti amok ngamin kat babaero. Ha? Nataer ngamin saan ka di? Agbagay kayon to pa eh. Diyak may ladahon ti kinaragsak ko ita. Thank you, Vina. Inaklon nagmatlangan. I love you. Mabaling ka din, harakupan ka. Kahit kulayip kas tinala ko sa panagyaman ko ken ka. Sige Jetro. Oh, Vina, kamodyanan na. Agayan ayat na matlangan. Uy, karit. Diyak to dadailin ti panagtalag mo kanyak. Kasta akmat kan ka, Jetro. Ay ayatan kamat. Kat agyamanak, tadi ka napukawan itinamnama. Kat nakauray ka. Apay ko mamapukawan na kitinamnama. Kat makikita ka nagiti matam nga damot panagayat mo kanya. Pinanagnakam no kasano kapudno ti panagayat mo. Saan lang nga siyak? Pati ka dagiti dadakkel kan gagayam ko. Kat awan mo tanti sa pulag pay kan ka. Sika siguron ti lalaki ang naikari para kanyak. Agyaman na, Bina. Agkasarta nga ruten. O sige, sika ti matungpal, Jetro. Amin na pagteng wano pasama kitibiyag tayo at plano ti Diyos para itidayta. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tanga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, niya po Diyos timang tarabay kada tayo amin.